Muslim Selatan Moren 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 no 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 oh, yes 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 oh my god Bapak Kalibun Agus ampun tenggere no selamat alam dulu Akrum Alingleng Moren Mas Lawi Sunan Kareksek Mas Ridau Cemon Sanodri Cemon 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 no 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 pikiran repot juga kejung karena keker aja Tengicung dan lapan mula banyak mencolok na ya maka colok-colok ke dia apa nah cana Ani kok pada sakira ngamuk tanto nama akarjo sadu malam tidak tak terus kirim masih nyebut di naore Ani kok pada anak jalanan kata anak yang andi alangan yuk perawas ngaturake selamat datang Haji Salman santo pun pada seneng terobos jukian rekan yati Merwak Saidi ampun ngecung sakira ngamuk teroga disebut aku Ani kok pada maksa buta tidak sambuto kini kota heret petara do kini kau ngepas tidak karek abri okuan omku lap alam mula maki musawat ros kabayang tersalamat armawi arwah angro perawas pon alamku Haji Salman Yubri sakone manare makholla saromane alikno taretan jaman robos nap HP kocak anak tanonan kalau gue Longkulares agak terobos Longkulares perawas bukan Longkulares lap alap semalja taretan armawi ngambak tamoy musawal diajak nafsu ngambak tamoy diajak nafsu emang mesti neteng ra ngecung iya leker mau armawi carek ayo cuken ngambak tamoy maksa tunjuken kak marhawi ngambak tamoy disebut sabada nama napa pala aris nekok pun pada ngirim tak ndak turun cek KTV tak ndak turun sayang guna Saidi orang meler entar KTV kancana seong keteti sapaku cek malam mengendang hari tak cara musawat munape sa'a munape sa'a yati arwah Jamal kata arang-arangnya pas saper narema arwah bener
jujur agar jajukan si bulang jago mimi acalut musat sakira ngamuk Armawi pun bareng tak salah wasarapan grup sadi ada tanya loro Risianto Jabar Jaya anak jalanan Saputo Hedi kong langkong kau na tak ketinggalan kang sang buto bila saiti orang si ganteng Aye negara seperti juga sepato sepato arwah toyo selekar lurah anak jalanan kak saleh musajukan arwah bede pangeran tablah Karno Ajalit si sendok mati arwah Tuhan sakarja tanggal 14 bulan 11 sakera ngamuk Rais Toyo yo mentor Tuhan lagi Asolah patepak di aja lendi